Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nagi santali ki school bat ki college ki badon lang ya ka higher secondary section ki badon hapo ka Mairang civil subdivision ki bala yok priang ya ka result HSSLC kataya ka science stream bat commerce stream haka khandai terik unaitung hajar arpo ka khatsaupra college kala yok khur shispa na shispa ki bapas haka commerce stream kat ba ka Mairang Presbyterian higher secondary school kala yok khur shispa na shispa ki bapas haka science stream ha Mairang Presbyterian science college ki bala pas kilong Prapulai point line na Shispa, Hatirot Singh Memorial College, Mairang kibapas kilong Nyopura Point San Nakashispa, but Halangtor Higher Secondary School, kibapas kilong Nyopun Rio Point Sao Nakashispa. Habapai syakaru kompas ki khna hakini ki jaka pulie, ha khat Saufra College Mairang khat laingut kilayo ya ka first division, khat nyungut ya ka second division, but omdan ba 1/3 division, kat ba khandai ngut kilayo distinction, kata sangut ha ka subject khasi, saungut ha ka business studies, but saungut ha ka entrepreneurship, baru bala pas ba udai u Clip Shelton lingdok mau plang nakashnong mau kenrang, ubalayo nyu pusau nakashispa, but yo distinction ha ki artlik subject, kata Prapupra mark ha ka business studies, but Prapusan mark ha ka entrepreneurship. Ya kalian jongi hangni dan ya ka commerce dan ya ka stream. Temta sini nama tak ni ka commerce stream kumba tidak politically. Yang ni dan life pun ki kena ki bela ba piari final. Lagi ni ki life ho ni dan kumni. Kat nyongot ki ba pas ka second division. Kat lai ka first division. Debarok dalam life ho, kamu ni pasan person. Kita lagi kena kiba yo distinction lagi subject repair, agak bagi ni noi kai juni kilawan ai detail kita, nama kita kamte bahawa ki noi kai. Tina kalian juga te ngasu yaitu belum lang kumta, kiba kamu principal, dan kumta life ho ngot, debarok life ho kia pas kamu 100%. Ini ketika sin kapalai, mengiyo 100%. Daripada bagi detail je ki kena ke kanungut ka kanu ki yo kata marks ki hak distinction na IT hai vice principal be intapai kata na pareng jukini ki life home ki ba pass kan ki ba yo distinction ha khasi ki dan sanmut sanmut ha khasi tika business studies ki dan sanmut but I we kena yo aka entrepreneurship tika ba mot shipomot ki yo distinction ha ni ka HSLC commerce stream. Business studies highest is 88. The key follow to key proportioning. The highest score only like you the Cliff Shelton lingdok mo plang percentage by you along in your busang percent. Tong ningkong ting hak ai to play ningkong ye kini ki pass untuk senang. Kibel tresitam kibel kau nu yang kinoi kai ya kebengi kai kila pendap hak li kamram bat karisol jengki kalam kumba ngila kemidenti. Dekade ka jinglong disiplin jengki. Sen begitu disiplin kena kamu kinpoi baca katang. Ngasih om berbuat kamta yiki student jengi agak maju benar berbuat lakade assembly lakade classroom habang arung teng. Ai ke jing ka encouragement yiki na penlong ki kumno ban motivate hatar kam berkini kena jongi kenya khun hitam na kini kena no gendang kiwan ni school fair ke bangi de creative idan betang ka higher means tang 11 12 yendon ni ki 9 ki 10 kemudian yendon kena rajam de imtip ya jing ya ka background jongki ya ka bangi ka long limba ki marks ki baret jongki di basang hangde ki bawan pulih hangde ki de bubun ki third division angta ki second division very few firstly tang ibe adu kindadan hangde den ringan be chane berbor phone piwan hangde ki kimi pa jo ki kimi si bun ke na fi telefia ren kan batni kamu pinpoi be kacham fi pas makna ka third division mata nama kalong tang kelenti fi bo pin pas ka matric pinpoi hangde lab hana do class 11 ha class 12 pinum sanjeng bat pinyar yo first division dengan situ ipi kini kena ke one first division kembali batai mes mentan
Kidi kena ki bawan third division hak matri. Ring dapai hang dia beda ki yo ya ka ni ka first division ringkat ru baki distinction. Hakikat tu kan subject jengki. Te hawe dia kini kebisibun ni kena ki ka ngu bat kilaminat rejing tristam diki kilam kumni kilam. Bat nadu basdang ngakwa ben pensai fi nadu kapor admission. Kisah ai ke guidance yang dikena jungi ki ek subject ki we hak bat ki bakal bor jengki nila kai upai ki hak terkam bakin yak hak lenti nang bakin bakal salisi tegi buat bagi lenti ke bakin oi cai jungi nang ni ki hikai kebot kadi katai kin nang ya kendu jengya bakin pai bak hak katham ka jungi mu jengki tena banta ka mesi singadon nang kumni ki student ki jungi la kadai ki kena lejong hani la kadai ya baro ai baki kena jungi ki dewan tresitam ki dewan minat dewan kongo inakai one desta bi pongsol kamtam long discipline dia kemangam but berhenti ya ki jing hikai kenang ba ngin poi katam but kamtam ngimde bangklat ngidon ya ublei ubangi sakri kan ma ban duai ublei man nagasni kenang ba ngin lak ni sniu kamtam ni puar ka ke perthai ke ba Rati bi kejing yale tosir kai ma kejing pensai ke babun. Nama ki kena 11 12 kadi kapor ke ba kejing yale kawan lagi yang baru. Magi kon samla la sentu kadi kapor jengki ke balong ke kidak em haka tmaba lani haka unsa. Tela lagi ma kilala ban kontrol dia menjaga iklenti kemudian poi sekatang lagi baklate nilai ibunsin kena jungi ke habun drobno nagi skul tang nama ba bisa pencari hang di barang tai tinggal don benangan upor bagi student jungi kemdai penting ladani kena jungi pas third division haka matrik kila ban poi ka first ke balai ki weru ki ma ai ba nang di sakmat ndai ban yating kanika mairang ni kadon bok sibune wala don gini ke school ke babhang keren dah sai labian ke school jungi hang ni dan kam benda ya be kan cetai sekhar ne hasilong ne kumbang ini ke ski te ka bahi ban ne hang ni ni ban don hang ni kumba kalong gidon ke tirosing college hang ni ke don ke kamas gidon hang ti ka lamtor hang ti resol ke bahi ni ber atli laitli ke bahi kalau dam yo makna center senru nrei kinai kai hang thi ngatep bagi lagi beri betristam IT mat mesim na benta jongpi ki khana samla jong ni kadang thang hang ni ta response kali ru kata kali kabede bagi dikri pada kunne mentakasnya la benar likely ki semester ka result jong ka first semester ru kalami ka result jong ka third semester but the fifth semester become ru kini kita simi dangan hai ni tayo kuradan ni hang ni da ba sutana penyu ipi kum ka press hang ni por be khana jeng baro hang ni ki bawan puli hagan ni ka college ni ki bila become dasnam ki first semester ki pass 100% ki third semester 100% but ki fifth semester 100% ni dan community baka final semester kinda bah tangba Pilai ketika jinglong ke percaya marang don di COVID-19 lah haban sangat lah sipor ke baru dengan community banda ayo lah kena jengi kin continue yang jeng kuliah bat kin poi be katham ke online class yang kin nong kendang ka ethan ta ka baburam ni persang kin ka jengi hang ni kisim kelas lembar ki ni online classes kat ka ba ki la link baki WhatsApp, link baki ni ki Facebook, baki wiki lat lenti ma. Tenrei kanungut kena jungi pada badan ya kini ki devices ke baki lat benda ke banyak communicate baki noi kai jungi. Ngalak kali na ginoi kai na kapo cekpor ngau kundu filek ki ong ila ai ki assignment ila ai ki jeng thot nam ta jungi ki project baki wiki ndrei kita pada bepli ki kena ki bom yo kata kabu. Di banlek sedang kamlong yo tang kembasan 4% lani lai 4% ke babun pada kimia tekatar kamia di nama lasai dalam kelas habi ban sedang jangan apa sedang nama ba mia yo lam kumbade banyo di ka classroom teaching he is the best
ndai ka online classes kerana bahasa ni no kendang ndai ka atan man kerana kani wat kani ka form online ka bangio na kani ka lembaga kot kubur tas ngiru ulami ma iya kot kubur la permi dana yang sarkar admission le online 100% ndai ngat tengah kerana ka bahasa kalau ka atan yang iki no kendang di lembaga online kena umyo ban keli yang iki noi kai Lani yang principal, kundo ban semi ke subject repair jongki. Namal berapa sih kenika 12 kamas kin haben link saka become untuk kenika honors course. Dia lagi tip ke subject we have baki kin sem honors kumno. Kai ke biang nang ta jongki. Di dalam online kasi tom ngimyo bakalat batai ki. Ndrela kiwan hang ni lembaga form Todo pendatang ngila batai sendalagi kuma oi pinado mana bangila ban gaj pai kena jengi kuno bakin pai hakatom ke jengim jengki dia lebak lagi sin subjek bedakin sakut pedak haju sajo takum kelas kalau ke jengwes ya ke jeng puli jengki hari di kesnam penuan Hamairang Presbyterian Higher Secondary School Saungut kilayo ya ke first division, kat kendai ngut kilayo second division, but omdan bawan third division, kat ba arngut kilayo distinction ha ke subjek kasi, but ibala pas bah nagani ke school ide I penhun lengdok kenshi na langtor iblayo nri punyo na shispa, but yo distinction ha ke subjek kasi kata prapuway mark. Hamairang Presbyterian Science College Arpun ringut kilayo ya ke first division, nyuk pesaungut ya ke second division, but omdan bawan third division. Kat ba arfu arngut kilayo distinction, kata arfu ingut haga subjek kasi, but iwe haga mathematics, but ubala pas ba haga ni ke college udah usamla celestial field turnia, ubala yo lais pa nyo fun reo haga total marks harengkat artli ki distinction kata propulai mark haga mathematics, but propusan marks haga kasi. Hatirot Singh Memorial College Mairang arngut kilayo ya ke first division, kendai ngut ya ke second division, but omdan bawan third division. Hakaba ilawan sok lengdok maulong ilayo hakmat tam dakaba ilayo nripuway point nriyo nagshispa. Halangtor Higher Secondary School arngut kilayo ya ke first division, kadwaingut ya ke second division, but omdan bawan third division. Hakaba I syarikas imli ilawan hakmat do dakaba yo laispa safuar mark but yo distinction haka entrepreneurship kata prapo mark. Benukong nga ayo yo bulay mo. Ba layalam ya ke school ke jungi kepala seng de ke presbytery na du senam syajar kendai spa sang popra di hagani ke senam jisha aspa ban brief fi hagani ke sayan stream ke jungi ila seng ke senam syajar kendai spa kendai sa ba la judan teng ke senam yo mishwa ke ban la yo 100% ba minta ke senam yo biang ke result 100% ba la pa candidate kalau apply mat but baro ki pass lut dala sawut ki yo first division but like ang ta baro second division imshnadan where we are third division kamot kat knai mat second division ngani to re pi majority khna school ki bwan nang ne haka jing sha school ke jongi kede way ni school ke ba la yo compete hawas ka zel khamtam haka SSSC result man kasnan kamot result matric henry namar ba kina ke bubun di bayo first step na school ki late na shalom na shabar shalom berchiki school ki badan dapat school jini tak dia di way arwat na school but majority ki wan na ki interior part of the Mairang civil subdivision that is West Kasai districts ida kena ba la yo akmat do ide Ipenhun elkensi, ndak kensi, ide kena anu kendam lang dalam to, dat ita yo distinction for subject. Ka bagadan kan ong kalau hakni kejuk benta, ki sekolah anu kendam ro, kim desyu ke badang duna, tengam persilur ke kena, stang kendat tayo mo kan sami ke result jangka secondary school, kemudian ke result matric, te wat anu kendam Mairang ke school ke labiang bah. Ila dan hang ni kesan stream ke school ke jongi ke Mairang Presbyterian Higher Secondary School ke Mairang Presbyterian Science College Higher Secondary Section but hagini isnam beradab kalang toru kala pli kesan stream but kan sele hakina haka next session 2021
bat ka bang kepat kalong bagi kena kinum lei shalong mar ka experience ka jonga ndal po shalong imat teng kena don shisha ki balale ba ndai ka bubun sien kimla balale ba kum bagi expect kum ta ma prislur ba wat dum kwa than ka jinglut ka bubun shalong lai na tang ka to kan ni jaga hendrai thang ni hamai rang ro kala ba namanya keren tu kum ka school ka army school ka BSF kita ka ba school tera kena aki oru ha kita school ma prislur ndai kitu ki bala dum palat ka ta ya gijulun tisat jong kikmi pa kibana nong kendam ta ngam da kan ma ba exact ngam da ka fight tamba last kadai khan roof pal supply ka strength jong kena ha ka upstream mentaus dam mi up result chispa 100 watt but man kastam hi va feel way and 100 watt ba ha wes ka ya upstream kasko marang persutran kare way ni ki ba hatam hawas kaska tagar kisha majority yang marang area hi ki bayo first step ki dai marang presbyterian la ki pech hakirsa ki bara shuda kisna kolarat ba shotla amara ai khuleshibon ne ai kla kli ne ki jingli ka presbytery hadian kisna kolarat namar ki bu kimla ban rum hak school ki jong handrai na ka benta ka ni kisnam Azhar of session 2020 Presbytery number managing committee nilai ban create section but nilapharu saksorka ba ke new enrollment jong kana school ki jong ni taka art stream nilaban pudian hadu 160 habai dei ba ke strength ba mta ma pimpa ba ju hun namar kina ke doan puli yang ni bubun kita ki ba second division ka matric tinga sutunat ba wana ke second division ka matric ki poi pa ka first division haka class 12 science kita ke first division ro kama majority kita ke second division di nani sekma na prisulur mo ba kena kinum dei ba total session lo kita ba kam start kinna na mairan dan sisa kena school bijani ki badan eksinam ke bomswa ki badan bayangi ki layo wat lek pule doktor akan mau jin karmulong pas nang ni lalu specialist doktor minta hang ni hamaran solution ini kena school jonga kila biang ba ndadan kam shu ban decision lo kam tam ha kini report sini wo minta hagaba hang ni hamaran lara kila trish tam hi kena school ki kut jumat kila biang dan kam shu ban decision kam tam ile minta sudan ka embos kala board ya ka CVSE kabumot ka syllabus kalong rengkap bat ke CVSE temuran kam shu ban police ba namar bang labot tingilahi ban compete bat ki wei kena CVSE ban yakun ya kini ya kan NEET exam dan ki IIT exam bat ki wei na so ya school jungi kada wei ni ki kham tak tam ga school hamairang mo hamairang area kada ga tat bat ya ki class 12 arts bat science rungim pat krong by school tawi kena ka bang ira krong by school kalong tangi kena KG bawon rum nungkom hadu penaju dan lagi kelas yodo we arwet kelas yodo kesenam krokot bat ki kelas 5 kembali format EA kebangi dan krong siteng first installment nilai yang baru 4 krong bat nilai ra bangin buat baik kembali betah arak sorka bangin numpun kiyo ke school min map kembali betah arak sorka yau pernah April Mei June na tuition fee min map by 50%. But wala da kalong berat ya po was kazali pada silong ka de wai ni ki berat tam de school fees ka bang collect tinga punta ko just mo taw snap exisha amda expect ndai so kman na bala yo akrasa kalong 100% de ko bang kong yang punta yo kachi to dekat ka jom blai pada kachi trailang jom kina hikai tam na ka class 12 science apela trai mat bat mensiam ban yarap ikna katadu bangin dayo 100%.